Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөр, биздин каналдын катталуучулары жана коноктору. Саламатсыздарбы? 13 октябрь 2022 жыл Бишкек шаары, Московский советский көчөлөрүнүн кесилишиндеги обменкаларды, түнкү курс валюталарды көргөзүп беребиз. Видео жакса лайк басып, жаңы болуп жатсаңыз бизге сөзсүз түрдө катталып коюңуз. Анда эмесе кеттик. Финанс Кредит Банк saat 19'dan 40 minut öttü. 10. ay. Dolar 83, euro 81 som, rubl 1 som 28 tıyın. Finans Kredit Bank. Gülnara dolar 83, euro 82 som 30 tıyın, rubl 1 som 27 tıyın. Diamond Iko dolar 83, euro 82 som 30 tıyın, rubl 1 som 29 tıyın, satı 1 som 32 tıyın. Kalgan valutaları görünüzdür. Skak dolar 83, euro 82 som 40 tıyın, rubl 1 som 28 yarım tıyın. Capital Bank dolar 83, euro 80 som 50 tıyın, rubl 1 som 30 tıyın, satı 1 som 40 tıyın. Eko Islamic Bank dolar 83, euro 81 som 50 tıyın, rubl 1 som 29 tıyın. Stream dolar 83, euro 82 som 50 tıyın, rubl 1 287, funt 83 som. Ошо менен видеону аяктайбыз. Сак саламатта туруңуздар, түнүңүздөр бейпил болсун.